novom videu a dneska je to z hry Race Animals. Videl som to u Hugo NX, takže jeho video dám aj do popisu. A vlastne sa to mám tutoriál. Aha, na to sem Boil Animal Food. OK, takže mám kúpiť. Tak mám 3000. Kúpiť. Len tak to môžem kúpiť aj pumpkin. Skúsim kúpiť. OK. A čo to neviem. Aha, mám tu čo to je bizoniek, či čo to je? Big? Asi big. OK. Počkaj, čakaj. Play. Select, aha. Takže, aha, dobre. Či to je vlastne. Trick or treat. Okay. Poďme. Pekne som išiel, máme nového zebru. OK. Môžem skočiť. Tu mi pomáli. Štrosa. Kúpiť štrosa, to nie. Si nemôžem nikto nevedieť. Sekundu nejako. Čekajte, neviem to celkom. Jeden pokud máme zebru. Place animals. OK, áno, ešte. Ideme hrať asi. No čo, ideme robiť? Hrať ideme. Ideme. Tak, pretekať. Prišiel som. Rýchlejšie ako bude. To chytím. Myslím, to je plný. Vraj, že on vrál, že nemôžeme naraz do neho. Kde si zebral? Šel som. OK. Počkaj, dúfam, že ma to nezabije, lebo nie je to dobré. Jak sa chytí v štrose? To je dobrý. Trošku zvierat na kope, tam je sám štros. To je bližšie. Poď zebra, to dáš? Neším, pustím to zebra. Dobre. Skôr ho tam prískôr. To je jungle, OK, máme zebru. Videnu, či dá přerosa. Máme gorilu. To je hada. Dobré. Pojďme zabrať gorilu. Poď už trošku, ešte trošku. Mám. Počuť. Musím ísť bližšie. Tokan. Počkaj, čo som znamenal? Je to tam retry. No tak, čo, prvo nevyrušu. Nie, rob. OK, aj štros, aj zebra. Pre žirafy. Prečo som... Ja nemôžem narazať to zvierat. Aha. Ja chcem zobrať štrosa, alebo zebra, lebo strašne pomáha. Asi. Lebo to je štros, takže... Je tu zebra. Počkaj, nie. Počkaj. Ja som dobre. Takže ešte jeden pokus a pôjdeme si vylepšiť svojich štros alebo zebru. Je tu zebra, neviem, jak je zebra. Ježišemarie. Dobre, musím získať jedného nového. Ale to žirafa.
celkom pomáha. Slova. Nemôžem. Ale slovy dobrý. Ježiši, Mária. Takže nechápem, prečo mi to nechce stopnúť. Ježiši, Mária, ja som taký sláboch. Vieš, že vás nezaujíma dobre. Potom vám poviem, keď niečo nové chytím. OK, takže dokopy máme nič a máme odstrihaného. A dnes si ideme zase zahrať z 22 žrafy. Takže už konečne mám niekoho dvojde žrafa. A bude dariť. Počkaj, ako štrosera. Čo je zuniek, To je slon, to je strobelený fent, nechcem. Vlastne to ani večko nemusím držať, lebo to... Halloween, tu sa môže tam dekoletom. To viem, dneska som bonzo. Dáme na to, Bať, nechcem na to. Topan, sova, ja potrebujem pobehnúť do... Cigáni... Dobre, nedá. Súďte sami. Dobre, som na sove. Pôjdem na netopiera a potom chcem skúsiť dekoletom. Máme. Ideme na netopiera teraz. To je ghost. Teda to sa rýchlo nebuje. Topier. Máme asi nevie, takže... Som umknul. Šta? Ideme. Trickshot. Čanko. Tam tiger. Takhle to kamo. Už nejde za mnou. A tam je tiger. Zoberiem z tigra. Tu je tiger, lom. Poď ešte trošku na týrik. Poď tigrik, koní po tigrik. Halloween, zase Halloween. Čo to neviem. Pero levo. Este es el Chcem. Tomič. Janda. Я могу говорить, ты так мало. Я ухидим. Окей. Кто мне говорит, не Я мальчик Готэм. Поď.
Być, pozwól mi dać. Muszę ci dać godę. Każdy sobie spełnić, ja bym powiedział mi to. To jest riadnie zase to mi gorzej. Hugo NX Bravel, to jest na cała 10% każdy, że to się powiem taką masę, że ja mam. Jeśli mamy takiego, tak nauczymy grać dobrego kamusza. Ja prezwisko nie powiem, no. No, prezywam się Henculo. Kam, wziąłem dzieguły ten. No, prezywam to wraj. Chodź, trochę. Padł. To już nie tak troszkę. Come on, magic glitter. Ja magic glitter, guys. Magic glitter. Okay, tak. I am cooked. I'm cooked. Okay, I'm cooked. Raczej nie jest blitz dziwotami do metry. No, ale ja się nie chcę. No, tak chyba muszę sobie pamiętać, że to nie prysny powód, taka mała rzecz. Ja się popcha do cesty! Mamy! Jezu, mamy. O, nie. Kosta. Drogo. Jeszcze troszkę, nie wiem, Żyrafa czy restry. Czy mi umiesz coś tyle, bo będę mi narzędzić tak sobie. A, zajmie się tym. Widzicie? To nie założę. Nie wiem, kolko, metro, nie wiem, metro już. Bo jeśli nie mam metry, to mi powiedzcie, a tam chora, ale mnie to nie wyjdzie. Mam presję, to nagrała tylko. Ej, rychoś. No co, próbuję strasznie rychło, w niego ładnie to wiedzieć. Jeden ziewot. Tylko zebrana weźmie tak sobie rybki. Dracula. Nie chodź za mną, bo czekaj. Ty garar boleo. Pide, tu garar boleo. Ale umie ten krokodyl. Ty kokos. To jak tak na wyścig... A, mam 20 jest. To jak tak... Potem jak się będziemy pozerać, że korku na metro, ale to nie wiem. No skończył, no sobie oczywiście skończył wideo. Oryginalne wideo, które nie powiedział, tylko mam do opisu wideo od NX. Idziemy go. No kodo, chodź trochę. To jest nie miło, to jest ty! Mikrofonie bombardier. Ale ona was jest zase w 4000 metrów. 4000 metrów. 4000 metrów, to jest brutal. Dobre. Za mnie, ja prezentacja tośnika.
Henzo. Môj kamoš sa napojil. Henzo. Koľko mám našel? Ale dosť. Nemu ukážem ho. Kako? Prečo nemôžem položíš? Môžem, prečo nemôžem? Ja to je jedno. Kako bude? Nemu ukážem. Ja potrebujem najmä skôr. Kde je? Tu je. Kdo mi jazdí? Kde? Vidíš? Zvolilo. No nevadí, takže... No, komu? Kde? Ja si vlastne môžem aj zostať, alebo takú dogarde. S tým môžem vyrovnať. Ty už nemáš, koľko má on je? Ako ty a ty máš dosť. Nie. Ja si idem kúpiť si nové. Kúpiť animálu. Dobre. Okay, ukáž buffalo basically, to got reason. Ok, dobre, ja si idem kúpiť nové jedno. To more on. Patrične to sa ja. Si kúpim to najlepšie, čo máte. A máte... Si rovno. Ok, ja si nemôžem dať si nažrať s tým teto. To by bolo koniec videa, ak chcete ďalšie, tak možno zba s ním vyjde to video, od koho mám túto hru, takže zatiaľ som mal. Čaute.